Manipod kani Kabsat Magda sa napud no anagan tintay drama ngam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak kan na imbag nga oras yu amin. Ken hello mampay kada John Paul Santos, Edgardo Senior Palino di Tagataran Cagayan, ken Amado Galas dita France. Ken shout out maten kada kayo amin nga awan labas. Kastimanti ko na ni Kabsat Magda. Dir man ang biyanang, inlaklakay ti asawak ti kinachikboy na. Banag apakay si stress ak launay. Idi ka ubingan na napalalo ti kinababairo na. Ngam idi lumaklakay si Mardang Basit. Ngam idi nag-senior citizen, rinogyan namanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Papanamanan danyo. Anda mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay, ay ada magam amin. Apay, masapol nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na ka nga raw. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat asapulan jay gatangag. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kayat kau tiyag may sano kasto nga adna papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Luklukon naksamot, Danyo. Luklukon nga? Saan? Seryoso ak. I love you. I love you to kung namatan Adamot asawa mo. Katore di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Anda balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakan ti day jay. No kaya tinak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da kadagiti kakabagyam iti asawam. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka nagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagampay lang. Amumon O anya, mapantan. Sige, sikati makaamaw, Danyo. Da kayo mananang, sumrot kayo Mayay, tanak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa yung arudan ako. Ni, rabiin, napananda ya? Adala na pan naginatang, ngamawan mo tun, jak makontak ti cellphone na. Amangan no adaman na sabat na abarkada dan kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag-text, tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mutan ni tatang. Napananda ya? Hoy, Danyo, agriing ka. Parbango nun. Danyo. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga roden huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko ngay.
Naitaman na napandagan ni ti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay ngay, awan mo't karagato'y wallet kaun. Ha? 15,000 pesos karagato'y wallet kaw. Awan mo't tan. Inalam samat huleng. Anya, ay agtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinut ko titawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Eso si katinangala. Awan nga ro din nalalak. Ikan aglibak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isublim ti kwartak. Apay nga ya siyak ti pabasulam. Kawam mo din nalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay, anya nga iti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita ti bagkaw. Awan ni nalalak. Oh no. Narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo na pulos tinabati dito wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito hotel. Tabayadak token ka huleng. Aniya! Nagturturugam idirabiidan nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagsyat kami. Hindi ko nabarte ka kaun. Diyak ka ba alam ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Asino akong paray? Di mo am mo na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya, diyak mo akong paray. Adwa. Alala, ang disikat agpulis sa kaun. Sakto agdigaws tanay. Nagang dudak. Agat arakak pa lang nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag... Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanagkan ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaun. Amo kaun char aramidag. Adawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak mo. Wrong number sa. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huleng. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare. Kunampay ay kanak iti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Sardingan na kaun nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayadang nga ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamom ka wais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Nagdakulan ngay. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka. Agbayad ka wano i-forward ko kani bakit mo ti video ta. Tapno amaw. Friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar-aramid huleng. Agbayad ka nga raw. Tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kao, anak kao. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anatang dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at anak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At tayo ti bayad ti utang kao huleng. 2,000.
Kurang daytoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaang ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tay forward ko kan ni baka mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayak at taluripaw. Atoy. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adiya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaang. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At day forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ibagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon ang 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang. Agsingira ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Ada nanang. Apay, di na imbaga ka na kayo. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kun ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino ngay tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Agsingsingir manayin. Diyas kinadya bakag. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko kinday. Tapno di na kung makuntakpay. Ada ita. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, tarupam! Apayan bakit? Bigat nga agong ungit ka. Kita man day toy, Tay video mi ka ni Huleng. Nangalam di ta. In forward ti babaeng kanyak. Awanan kay ti baeng. Manangalilaw ka. Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko na siguro. Sana siya na ita. Awanan kakit di ti baeng. Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manong ti kasapulan niyo, kan pangusaran niyo nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko, pakulurak tapno saan makita dagiti uban ko, kan agpa-facial ak. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila'y bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod da kwartak. Agpaubingak iti husto, tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mo to'y bakit kaun. Kasta ko maakanayaw bakit?
Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandala-alaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam ngay. Basta, Nay, inalamot ta charger ti cellphone mo. Juan, tamalublo batak. Ag charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye. Ha? Sino nga dyan nakamotor ang dagaskan ko na? Anak ko, at daninanang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo tan amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan may? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dayjay ngay naramid kaw. Kun agbalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Eh, anak kaw. Ay natatang, tapnoy bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang kada kami. Apay nga minadi yung may katikinababairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngam awan mo tungtong palan yung akariyo. Nagbabawyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yun ni nanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Ha? Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang iyang angkas iti asawa. Ay, bakit? Apay, asino di kanayaw na mangyang angkas kan ka iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino dayjay kunak? Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod dayjay alalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Juan, apay, ada reklamom. Anya? Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki Anya? Ay, sinaam na di alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sore, ngamsan kan nga ay-ayatan. Ha? Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Ta umay kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dadya alalaki ta darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men na jabijaw. Itian niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya? Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakasjay ti aramiden na? Ayan ni nanang aya tatang. Andaman ijayan ti lalaki nan Anda boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo aya. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ng kasta pala tararamidin nyo.
Imbes nga ornusan yung tibagbagyo. Basol na. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni Tatang. Nagbabaw yan na matinaramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo, apay nga da ka dito. Sige, sir. Pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawak. Aglalalakay. Ay, mabita. Apay, danyo. Idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka mat alaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw. Tap nagnakam kayaw. Pang-aasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas diya'y kapukan ka. Ay, basta ikaray, mandi mon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan ngam kastoy tar aramiden ta. Naita nga rod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamay, bakit? Sure talaga. Nagpinakawan kami nga ro di ti asawak kat nangabarwanan kami. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko. Kat di ta na panagnagkakasan gaya manasaya at agibalas. Ta imbes sa tulungak ti asawak ka mangilintag iti bidot na saan taninayunak mat. Isungad addan ang nariribok ti biyagmi nga agasawa. Ngam no pa'y kastagyaman naklatta, tanornos mi matlaang ti bagbagimi. Ala kastan, tigayim mo, Magda. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay ti pamilya Tolentino dita Perula Sam Cagayan kan Sabban family iti kakambi ni Tuwao Cagayan Valley. Kani Rudy Tolentino alakay na from Vilma, Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore, kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna sa napud no anagan, tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, dahito ya kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla sa nakabsat ti pangibilbilangan na kada kami no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yung manipod abroad. Ah, kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagana. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amoyo mo't ti istalye kabsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon. Si Mang Pitakon. Kumusta kayo dito balay? Ah, Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon.
Agtalinaid ako niti Pilipinas. Ah? Kat ni ipagsulingay, saan mo akadwa, Manong? Awan kamin. Nagsina kamin. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa, Manong. Nga maawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? No adadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kastalang da ita. Isa si Kalorna. Dinak man kwestiyonaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry, Manong. Saan ka mo takwis-kwistyonaran? Nagdamagak laeng mo't, Manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso akanayon nga agsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi, Manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't Manong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay nga, Manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakapay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kabsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami, Nanang. Basit laawalisin taramidon mi. Pasensyaan yun jay kabsat yo. Taam mo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan Nanang, amumi dayt na. Maala, ingkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win, Manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta, Manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, Wan, Manong. Kan sukatan nyo man nagita kortina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngot di ti unag no kakasta a kolor ti kortina nyo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kortina ya. Aday di aparador, Manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw nagita. Wan, Manong. Alam, Manang, di mo usaran da kita hanger. Ha? Apay, ihangar ko nga raw dagitili na ba, Lorna? Agunget ni Manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amamo ni Manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat tapakibiyangan tayo. Alang ron, isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hangar, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainnawa na plato di ti lababaw. Napan ko lapin na kan bi iti aso, Manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, innaw adagosan. Makapadurman akit kitaan ti lababo. Kandalusan nyo anay bag ti lababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ti igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matbasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Ha? Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalaukan. Nagado alang dita nakadulin. Wan, Manong. Ngala, aginaw kan. Tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkiram anay bag, ha? Masikurana ka mangkit-kita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos ti linabaan nyo. Di yu ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, Manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon akasta Ibitin mo Uwan, Manong. Bakitan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mon ko silapan. Ay,
Nagrigat kat ti kastuyan aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni Manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito eh. Ay, kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaudan da ijay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni Manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni Manang garda. Kasla mo't katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos diti balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali apapanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak Manong. Apay nga kasta tiluto na. Sunny side up ko maa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry Manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na ti abalay. Pasensyakan Manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yung baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang agaplay. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da asabali at trabaho. Ay, agawaan da ti agaplay atan ay, bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sapay awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da kuman tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwa da. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpangag. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabroad manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad.
No awan na talaga ti master ka na trabaho dito kapilitan nga agabrudak manang. Alam makaamo ka Basta panunutam na imbag dayta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam, ading ko. Nakastre ka ni ti trabaho di kamsat ta. Sika nga'y matlor na. Kanaw ngagtrabaho ka. Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan daytan. Di mo namnaman dayta. Kung kunadala dayta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka langin, tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay, awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita, ayat-ayat. Basta ada pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin tang agabrod ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-alaam a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito Basit ti sweldo dito. Isong agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta ken kumpanya. Kasta ya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay ko maading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayong tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di yu liplipatan tiyag pawit atan Ano ti kasapulan ni nanang nga agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Tasaan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basit, tanay, umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kung nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya, ano sa mga ruti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na, mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabahok. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ko. Hanggang na may ibusan. Makais-isbuak, bangunan na man, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kaya may masam ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan nak Ay, nagrigat ka ti kastuyan.
Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso kada kayo. Ano sana, anak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to, ti pagproblema am. Nanang, apayan di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda? Doon lawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Na kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat ta dito balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tagmay-may sa. Awag manhit ninang iti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadkadwa na. Ala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabaalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanyak. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda ko mamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot alay tayo nagbalin nga asawak. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di na nga kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mag. Aklunak nga ada sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakapsat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi ngayon waksi dayta ta na siyan kami latamat kan kuana ta nagsakit kat nga rod isong ang karigatan mi tinagawin tapno sarungkaran mi. Kat iti panang sarungkar mi nakapsutan ta nakaptan iti nadagsa na sakit kat nabaybayan na ti bagina. Iti sana nagbayag pimusay kat itada kami latta dito abroad iti kabsat ko kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon may iti Pinas tawan mutan sang putan may iti a pamilya mi. Alakastan, to gayam mo, Lorna. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parit script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite.
Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello! Naimbag manan nga oras yo. Dahito manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanag. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan a bunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo dita Bulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan. Kani Ma'am Imelda Inero dita Asingan, Pangasinan. Kastiman ti surat ni pagayam bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak. Kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ng asawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi ah. Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kay din. Sige. May sala biskwit. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay kawan na, kano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang ang agatangam. Nagpayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay manan chicks mo. Ah. Ulay lakit din ayaw ta asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan ti manghisukat king ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagimimunan. Saan mo? Sikakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagidayon, ex. Nalpasan ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko kuna kamay. Promise. Sardangam ti kasta nga aramid mo bunjaw. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jack, amo dita nga asawa. Simroman ti kinalaing nang agi mo. Apay, at the chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko ah. Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak kao, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin, tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsinsyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, aw-awirim pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi ka nga main bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos.
Ipay mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadiagim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat menti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas ispas. Ha? Jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kung topay tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day di a babae. No di mo kayat nga agapat ha. Ay na, awan mo tirumbang nga pagapanta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta adda katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiag kaskas tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya oh. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yo ah. Nanangdan iti agdalo si Di Balay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ngam JX natin nayaban ng aglaba. Asinumat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik naday ti tunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na lang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umda sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Kan inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabahok iji salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukuna nga'y. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Pumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah keng ka. Agpamassage ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kadyag paspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan? Ang damit ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam jay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patinto mo lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matada kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan bakit? Si kangarod ti winner dito puso. Si kating kasar ko, ti inasawa. Si Katerina dito puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka, Bunjing. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya, Bunjing. Pag sinsinublatam kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balaya. Wen, yung trabaho ti makagapaw, naapay nga umay da di balay. Amo yung may
ala bandera ni Mayang ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang nga ruden apagimimunan ni Maridagijay a babae. Taex mukat nga rud ida. Ay na, pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusyak, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabas mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay-ayaban ijay balayo dagijay a babae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para malaking kwa na dararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tikas ta. Anya? Ken, ay, diyan ka man amo nanang. Yung kasla maragragsa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangro na no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatataerak launay nanang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko iji balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan na mag. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba Bakumaw. Ay, basta umay ka aglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papanak kita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti parti nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasen mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasen na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta. Italaang mat. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit. Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Ha?
Malang, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaingag-repair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak itinaimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, gusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili kanukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, maan ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa matigas na kang aramido ma. Ne, anya ko mati dakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Roman, agbati ka dito balay. Ne, apa yan? Sa anak amanhig, at darik na kamasakitan. Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damang gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Roslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Diakon ulitan dahil dyan hinaramit ko. Diakon ayabandag dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, din gusto na. Surin, Wan. Ay, ayatin ka ba kay? Promise. Likli ka kung nga aramidan iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan ang Loreto, Wan. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to na kay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro iti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Naawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako nagiti ex ko. Kat itaan naragsak kami nga agdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo na mga tayo pagayam Bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot laang ti apitam. Isuan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.